Kasenjuk wahishnong rijaintia kala kentui ki ar sorkar ka Meghalaya bat Assam ban pendap no kloy ka jia kren penbet put hapdeng ki ar jela khnang ba ki pat ba basyong basa hai ki than khap put kin yo ban imsuk imsan klem kanu kanu ka jing shap pendik na kanu kanu ka liang ya ka ni ka jing kentu ka senjuk kala pen snow ha ka jing her sha ka shnong lapangap ha ka arpasan trik risaw hapo ka jingalam u president ma Arminius Lipon ringkat ki dikot banyarap ot kebaya ki nong rem kate ki shnong. Habakren syakilat patai kubor u presiden ka senjuk ma Arminius Lipon ulaong mentang ila yuk ban ot yuk keba Henry ngim kwa pat bakan mi ka no kono ka jingakan an ha ka por thong portem. Singi ko so yung kaniga singi ko de yo ulum ulang li a yung ni kuba hay ni apun thor la pangam adin gi chong meeting yung i ha ka janmet yung ka arfa autorik ko daman ko final discussion na ni ka jingi kut ko khaddo ka jingi kalam ko khaddo na ka banta yo a chwa la ni yo kondok no i ya kaniga harvesting ha kaniga pun thor la pangam ta ka jing kre stom yung ki bor yung district pan ardli wa ka west karbi waka West Jaintia DC yung ka West Karbi Anglong wa DC yung ka West Jaintia ki additional DC gomot ki magistrate yung ka border magistrate yung ka West Jaintia but kamjo wagi magistrate yung ka Assam dan ka West Karbi Anglong ki SP pen ardli ki district additional SP kamjo la ki wan ki stakeholder ki waman na do ki seng kam ki senyong ka Karbi SADBC kuman ginong ya khamat nadu chorman yong ka secretary kamjo ki Kambura yong ka Karbi bat kamjo wagi we chnong yong ka ni ka West Jaintia bat kamjo Karpang we chnong yong ka lapangam kamjo lai khublai le kamjo nakabanta ka wa ka jingkra istom yong ka sunjuk we chnong yong gerlom Jaintia bat ki perlok ko dia so lang waka ki khon khanro yong ka rijaintia ka woman ki sein bahalang ko pher ki wam yedi kho khmut kho khmat la ne yedi yu u jeri ki bertuj ki yong ki bat kam ju e le ka jing khublai Karpang ne ka woman ka singi ko so woman ko ka wi yo ki jing lai luti lai bai da ka jing kre sitom yong ki ni ki wahe ku da kalami kam ju yong ki ni ki sein ko pher man ka ne ka singi ko so da yo ulum ulang yo ni ku ba kho e kublai Karpangi le kamju i kita ki perlok na Karbi kuman ginong yalam seng nadu ginong yalam yung ka seng ki SU Karbi ki KSA yung ka Karbi bad kamju ki wahe ki wasian e kublai Karpangi le nakabanta ka Hill Farmer Union yung ka Meghalaya bad kamju yung ka Karbi wa apo ka jingya khamat apo ka lama yung ka AMK le ne ka amka e kublai Karpangi le i ginong chong chnong yung ka lapangap ginong chong chnong yung ka Rilom Jaintia bar ginong jong chnong yung ka bri hunyo trep e khublai Karpang la ya ka state government ka jing ya kalam nagawi ka mit pen ardali ki government yung ka Assam government yung ka Meghalaya hakani ka forum bukwa yu mention na nim bukwa i u point out i wani benta wale daute la wale dakate nrai chima i jing ya kre lang kentu ani la ini por wo i wa kani ka jing ya kalam ya suk yung i wi ki prolok Karbi wa na de em gini ki kendon kudi bu ila wa iu perchang iu pendep kat uji wala ka law and order yung ki district pen artli khamtam yung ka West Jaintia kentui da po ka jingya khmat yo magistrate pergamju USP yo wi le pendep yo wi le yo ya ka jingkwa wa gini ki perlok na kaliang yung gini ki wada jia ki wada do ye mesin wa koridor wi na kaliang yung ka Karbi wada do no ya ka mesin ko koridor ka jingim ko yung o wa wi pendep kat kam ka kendon yung ka an kat kam ka jing yakut bat kentu lang yo waro pan artali kini ki nong yarap po i ini pan artali ki district yung ka east wa ka West Jaintia wo yo mi chitomi ni ki por ko dangsa hapo kalama yung ka sujuk we chnong bat kamjo i ki sain bahalang wo pher ki udang ya kre lang i ini te kentu lang ile ka jo i ya ki bor yung ka district yung ka West Karbi Anglong kamjo i ki sain bahalang kamjo ya kani ka border committee yung ka SADBC apo ka jingya khmaru charmanu yung ka umpu hau pen chidi leni umpu hau kulami gawan ka kantin ko kta ya ka jingya pher jai bruri yung i leni ya ka gawan ka jingya country ya ka khandao ka chiap nei ba ki state pen ardli daw ya kalam higi
dau i bichar higi dau sorbe gi ke yi ke tok gitri ke yi ke tok gitri ya kan ka kam ngaji dau em ke jing ya kelam but heni por nga kan tu la ya ka state government yang ke Meghalaya bat kam jo ya ka Assam na ka banta ka wa hapo ka jing ya khamat ke yo gi chief minister pan arngut wo persman no gi ke jing ya kelam wo pan bai pot ne ba de yo i kondok na ni de yo i lai pan lai ba ya kan ke jing ka ba ka yong i la ni ya kan ka harvesting kwa ile wa ha ka por sembe ka wo bet uthungi wa mhoi di ubi ka won ka jing ya kan at ta kam te heni por ka won ka jing ya kelam ka yong i ka won ka jing ya kut ka yong i ka te to ka kam ka yong ka sarkar wo le ye wa won i wa em kam te kan tu ile ye waro gi perlok yong i ka puyo u ya chimbanta he ulali a yo kuba ha ka ni ka penthor yong ka lapangap kan tu ye pi yo em banta lang thi lengba gi seng go pher he wo yo ye chimbanta lang pen yo ka jing ya teli yong i yo man ka bor ko ye lumulang yo ni sumbe kang wong ka ktin che ai kinong trei a ai banwat ban lumbalang yo kuba yo kho we mini pentor la pangap te khullang i pi ra gi rachi gi yong pi ra gi churia gi wan ki star gi yong pi yo lum yo langi wati bu kudo yo 3 wati a yo kuba kanang man ka jinglum jinglang yo kuba yo man ka jing job i khan yo la pangap yo man gi khan go imi na ka di ka priang ja ka yong ki yo yiu pateng ni ka jing im yong i hai ni asla khandau prathai dai ni ktenu khajak i khublei lang i ne ka sngi ye phi kam ki member ko pher yong ka sanjuk he chnong ku da wan ki block unit u pher but kam jo karpang yo he chnong yong ka pangap ma daimon mi wada yiu pediang kat yu em ki lok hai ni ta ngai daw yo hi ki kentin no dai ni ktenu khajak na kalyang yong president sanjuk he chnong ka resign tia kitbok kirwiang i imslem resign tia imslem sanjuk he chnong khublei sibun khublei chijar ngo kam wa he chnong yong ka chnong la pangam lun yen ye ni na kamanta wa e khublei karpang a ya ka state government panarliang Meghalaya pada Assam ha jing pelai yong di honorable chief minister panarngun e joi porle e khublei ya ka district administration e jing chimkhia yong ki DC panarliang bat kam ju la ki SP e joi porle ki magistrate border magistrate pura chimkhia ye kan ka kam na West Karbi Anglong bat na West Jantia Hill district kam ju la e khublei ya ka senjuk ha chnong wada chim ya kan ka yukit ka wakhia na kamanta ka kamram yung ikam kinong chong wa yo u asuk ka san yun ba ya ka elaka chiliang mentang wada chim ya ka jingkit khia kam ju la ka Hills Farmer Union ki wada chim ka jingba khle la na ka jingkit ka wakhia ba na kamanta wa ya la na wa yalam ye ki bru yung ki sagani ka chnong ka yung i bat kham tam la wa yo wa asuk yun ba yung i te kam jo ye ki kun hun sein balang wa pher wa i na kaliang kam na kaliang dor bar snong bom je de nyao wa waro ki kun hun sein balang ki wa ma po ksatri yong ka briu nyao trem yo em ka mesin ka ki kerchan ki damta ka bha ka met la ne ka suk ka san e ki jing kerchan i kam ki snong ka thau wan ki na ka mata wo e mesin i kam ki snong ba wan ki la ka jo ka por wo yarap i kam ki snong wa ka ba bat kam jo la ya ki para chnong ki para thao ki wahe chnong ki wa marjan wo ni ki chnong ki yong i ki nong chong chnong ki pher ko em po ka rilum jantia e ku blai karpang ye ki wa e wa ki ni ki ya waro na kaleng yong i kam ki chnong wam ji usu kaleng yo luti wo blai don hi wo e ku jing start ka jing champang ko wa kenja blai ha perdi lang yong i waro kam ki nong yalam yong ka jaj bru yong i khanang modong yo ye chu i o e kata ka jing ye tli man step man gawi yo ka jaj bru yong i mut manu job ha ki do ki phang ki wa i ya hap kam ki ni ki banta tadang karpat ile kham tam me ye ki artli ki state to ga state Assam mat kam jo lo ka state Meghalaya kham tam me wo chim gi ya ka lan wa o ha ki ni ki por sne sup i ni kaleng dor bas nong sne komen ni wo yo a ini ku ba tang man da dep a ini ku ba dang sel tho i wa dang em ke jing diam sin na pdi yong ikam kinong chong chong wa yo la se dang em ke jing cha pendik he por rep la na he por thung ha ki por ku dang wan kadai tai daw karpat ye ki state government panarliang wo se ba ki chim ye ke jing ba khle na ka banta wo pen ba kham tam yu pu du sam khnang wa i kinong chong chong ni yo mani ke bchangan na ka por cha por ta kam jo la e ku blai ye ke sen bhalang wa pher yong ka West Karbi Anglong
ai jing ya kre lang yong ki kam jo la wa ka senjuk yong ki jom ta ka border area yong ki te ai wa ka ni ka jing ya kre lang yong ki na kam ta bo tho i ki lat yo i ki jing suk to blai nang ka khu no ka por no cha ni ku blai sibun